Dollar 85-20'dan alıp 86-20'dan satып атат. Рубльде 96 тиындан алып 99 тиындан сатып атат. Бұл жердің курсы 85-тен алып, долларды 86-дан сатып атат. Рубльде 95 тиындан алып 97 тиындан сатып атат. Assalamu alaikum, bizning kanalның катталуучулары жана коноктору. Саламатсыздарбы? Бүгүн 13 апрель 2022 жыл 17:20-га карата курс валют 84.90-дан алып долларды 85.90-дан сатып атат. Рубльде 96 тиындан алып 98 тиындан сатып атат. Капитал банк 84'ten алат долларды 85'ten сатып атат. Рубльде 95 тиындан алып 1 сом 0,50. Капитал банк. Достор, бұл жерде 85'ten алып долларды 86,50'ден сатып атат. Рубльде 96 тиындан алып 98 тиындан сатып атат. Бишкек шаары Моссовет. Обменкалар и банктарда тартабыз, достор. Эко Исламик банкта 84'ten алып долларды 85'ten сатып атат. Рубльде 90 тиындан алып 1 сом 0,50. Достор, Эко Исламик банк. Финка банк менен таанышып алыңыздар, достор. Финка банк. Байтүшүн банк 84'ten алып долларды. Рубльде 95 тиындан алат. Бұл жердің курсын таанышабыз. 85-20'дан алып 86-20'дан сатат долларды. Рубльде 95 тиындан алып 97 тиындан сатат. Шу менен видеоны аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар.